ukuthi kunabantu abathengweyo ukuthi ba disturb iEFF. So namhlanje ke bafethu nizokhuluma straight kuba into seyiqalile yenzekile phofu seyenzekile and isazokwenzeka. Into esiyibone kwichunu bafowethu iyabonisa lento ukuthi ichunu kahle kahle lithengiwe bafowethu ngoba akunamuntu ongenza imicimbi emingaka enze ngalendlela enza ngayo just because of ekhala ukuthi umalema uyacorrupta, ekhala ukuthi umalema uthuke uzuma, ekhala ukuthi umalema uthukuma ngosuthu. So yonke lento iyabonisa ukuthi hayi okukhulunywa ngoSimba nje ukuthi kunabantu abathengweyo ukuthi balwise iEFF. So namhlanje indaba nizosikhuluma